Ake nginibingelele namhlanje kusenegameni likaJesu sisuka ke kuso sifundo sethu lesithi forgiveness. Ifocus yami beyisekuthenini bantu baqolelane bona bodwana egameni likaJesu, nendluliselane nicolisane nibantu basemhlabeni ukuze ukuthi nonke nibe msulwa phambi kwaNkulunkulu, ngikhona uNkulunkulu ukuthi angakhona ukusemukela. Kepha ke namhlanje ngifuna kungena kwesinye isifundo lesihle lesithi kubuyisana. This time ke ngifocuse emkhathini wobudlelwane bomuntu noNkulunkulu egameni likaJesu. Umuntu uyadzinga ukubuyisana naNkulunkulu egameni likaJesu. uJesu nakakhuluma nganye ilanga uthi bayambuta laba labanye bathi kodwa umthetho omkhulu kakhulu kunawo wonke ngumuphi? So divide le mithetho leshumi, divide emkhathini uthi thanza uNkulunkulu ngenhliziyo yakho ngemandla akho nangengcondo yakho yonke, bese uthi ke bese uthanza ke makhelwane yakho nje ukuthi thanza yena, uthi thanza wena egameni likaJesu. Kafishane le mithetho leshumi uthethelele ngu4 eqala leqonzene nemuntu noNkulunkulu, bese uthatha ke leleng6 ke lelenye ke yesibili leqonzene nemuntu egameni likaJesu. So namhlanje ke ngifuna sifocus ekubuyisaneni nasekucolelaneni nasekuthanzaneni again kwemuntu naNkulunkulu. Angeke kube kusekanjena lento bantu abakethu. Lokubuyisana nasikhuluma ngecocelana kukwendekana ngabe kube kanje. Ukhanza ukuthi mhlambe ngingabekisa ngithi abantu lababili bebavana kakhulu, batiwa nalokuthi bayathanzana bayevana, kukuhle vele kakhulu, bese kuyahamba isikhathi labantu sebayacabana, bayalwa, bayethukana, bayawebhana, kuze kwatiwe naloku ukuthi bobani nabani hayi abasevani vele sebaqabana. Labo bantu labo bangaze bahambe bayilungise lenzabo yabo, bacolisane babe bangani futhi. Sikubita-ke ngekuthi ke lokho ke i-reconciliation, sebabeke aside lama differences, sebayavana, sebabuyisene egameni likaJesu. So ke this time ngifuna sikhulume ngekubuyisana kwemuntu naNkulunkulu egameni likaJesu. Ngifuna ke sicale ngekuthi sibuke lobudlelwane bemuntu naNkulunkulu ukuthi phambilini bebuka kanjani. Nakwe kwecala lokwendeka labo ukhanza kokuthi umbhalo uthi uNkulunkulu abe nayo le ndlela yokuthi njalo enzambama ayovakashela Adam. Ngifuna unake lokuthi ngikhuluma nga-Adam ngalesikhathi Eva sesengekho egameni likaJesu. Wayefika ke uNkulunkulu enzambama atomvakashela Adam, but le ngifuna ukunake lokuthi uNkulunkulu wayesinefika engedinge buNkulunkulu bakhe nemehlo lavutha umlilo, nelivi lakhe lelikhulu lesabekako, keja wayithi nciphisa uNkulunkulu abe kule size ya Adam, abe ngulomuntu njenga-Adam ukuze Adam anganowesaba. So abe bavakashela yenza awuqhabange nje ukuthi uNkulunkulu imini yonke ezulwini uhledi wena imisebenzi uyakhontwa wendiwa konke, keja kutawuthi enzambama adecide nakwehla ehlele emhlabeni ayovakashela umhlobo wakhe lo Adam bebevana naye kakhulu egameni likaJesu. Kwesibili lokwakwendeka kulobudlelwane babo bebavamise ukucoca like friends, bebangacoci ngendlela yalo ukuthi Adam esabe kuzococa naNkulunkulu khuluma, but ngale ndlela bethi reduce ngakhona uNkulunkulu kwakwenda lokuthi bacoce like friends, bevana kakhulu. Ukhumbule ukuthi isono sasingakangeni, kwakude kufuna ekuphakama nokuba ngcono nokuba ini, but they were mutual. Lobudlelwane babo babuvana bukahle, bacoca njengebangani egameni likaJesu. Maye kwakumnandi kucoca naNkulunkulu, like you are talking to somebody of your age, ukhuluma nepeer yakho, ukhuluma nemuntu longangawe kanye nguNkulunkulu ucobo lwakhe. Waye athi futhi Adam lokuthi lo akafanani nami, ungetulu kahle kahle ngemandla akhe egameni likaJesu. Futhi ke lona akathanzi umuntu ende into lengakafanele, ngiko abemniketile umthetho. Number 3, Adam abenikwa konke labekudzinga engathi ngase-Eden, lokwenda ukuthi abengesweli lutho. Nakusho uDavide athi Jehova ngumelusi wami, ngeke ngesweli lutho. Abemprovide ngakho konke labengahle akudzinge engathi ngase-Eden egameni likaJesu. Ngifuna ke sibuke lokuhlangana kwabo ukuthi yini ke uNkulunkulu abeyidzinga
Number 1 kunamagama-ke la wakhulumako egameni likaJesu Kristu. Uthi ngifuna ukuqala ngekuthi uthi uNkulunkulu asende umuntu asifute abe njengathi egameni likaJesu. Uyathi uNkulunkulu nathi awudala inyoni, he spoke to the sky. uNkulunkulu nathi odala imfish, he spoke to the sea. uNkulunkulu nathi odala tilwane netihlahla, he spoke to the ground. But when God wanted to create man, he spoke to himself. Let us make man in our own image. Egameni likaJesu. Umuntu-ke wamakha wangakhulumi nasilwane, wangakhulumi neground, wangakhulumi nelwandle, but he spoke to himself. Genesis 1 verse number 26. Lokunye kwesibili la kwenda uNkulunkulu wase wenda watshela Adam lo ukuthi nyalo ngoba usukhona emhlabeni, I want you to work. Egameni likaJesu. uNkulunkulu vele kusho ukuthi uNkulunkulu akavani nemavili, ngoba uwamnika umsebenzi la ngeke awuqedwe because uNkulunkulu akavani nemavili. Angiko encwadzini yaPawula ngale ngemuva kuthiwa umuntu longasebenzi ningamniki kudla egameni likaJesu. So uthi-ke lana-ke kuDeuteronomy 6 verse number 7, wena utawenda umhlaba ube yingadze lenhle egameni likaJesu. Naku-11 verse number 19, umuntu futhi wayeniketiwe lokwekuthi ethe tilwane tonke engathi ngase-Edeni nato tonke tilwane letikhona emhlabeni kwakufanele umuntu atethe Adam atinike emagama tonke letilwane, ngoba uNkulunkulu wayefuna lokwekuthi athathe ingcenye yakhe. Umsebenzi lo wethatha ilwane lo wawufanele usingentiwa uNkulunkulu, but ngale ndlela bemphakamise ngayo Adam wamnika lo ukuthi awudetha itilwane, eligama lototinika lona nami ngizosebenzisa lona ngeNkulunkulu. Uma uthi lokhu yindlovu, nami ndasinangubita ngikubite ngendlovu, ngoba ngiyakuphakamisa ngikubeka esigameni sebuNkulunkulu. Number 3, lokunye la kwenda uNkulunkulu wamnika-ke kwekuthi-ke Adam etame ngayo yonke indlela ukuthi angawephuli umthetho wakhe. Lalela-ke Adam, lapha-ke ngibeke isihlahla letimbili, lesi saloku lesi saloku, umthetho munye ngifuna unake, ungadli ngala udle ngala. Ngato 3 uNkulunkulu labetinike Adam egameni likaJesu. Number 1 ngisithi kufuna ahlale angcwele egameni likaJesu. Number 2 kufuna ahlale ngekusebenta ende umhlaba wonke ube ingadze lenhle. Kusosi nje umuntu kufuna ahlale njalo asebenza. Ngikhumbule amagama lashiwo uJesu nakathi uNkulunkulu kusukela kwadala umhlaba akazange sakaphumule. Number 3 ukuthi angawephuli umthetho waNkulunkulu. Kusisekani bazalwane, sizochubeka nakusasa egameni likaJesu.